Askongoto. Ukiwa Masese amaisa osama ini nanda sama ina mai mata ijo tata wantu ba mai no kwa ala jamu ya sana nanda sama kali ya kwa chini ngo moina kansa mai sono ba ijo mana kansa Askongoto kwa dia Robert Yondu Paul kidogo watu wa Joseph Kimonge Robert Makwaru Maiso Samai Maiso Kurati Margaret Nyangalisa Margaret Yasia Baswet Maiso Samai Maiso Kurati Kepa Moses Samson Moipo Maichira kia bara ubara utoka Naro kwa mai Nanda tamalisia mai Amai no Maiso baichira mwena Inaenda tu.
Ella Tira llevado.
mwambie uje kalansike tu moja. Si kakua ridi. Hai, manse ya jinsi ndani. Nila tu naidi. Itu uliprint poa. Taongea nimwambie niziprint by cash ziende. Tunajua next week tutapata wengi huko kushinda hapo. Sasa kuangalia tunaongea. Ya tiene cuatro. Ruth Kenyatta. Amaino. Yes. Karasa. Amino. Sawa, najua ni ngapi. Ndio mwanangu pata hadi kwa leo. Eroi. Pera mwanangu rangi ndio wa kama inota ke. Chochi morara. Chochi morara. Amaino. Namani akama manani. Nani akama. Amaino. Samto ni Kenya. Amaino. Brasa I know kana maiso. Alice David. Era di Sarange. Doka main. Amaino. Aisa ko Ondiege. Mike. Isaac. Kwa eka bi ga yo mwesi mi wa da maiso na maino. Maiso na maino le to. Kana mogi. Ai ni bitutu. Amaino. Nansi Momai. Nansi Momai. Soro ni nya neba. Amaino. Ya wa. Unique Bosire. Maino. Rifa kuamboka. Edward Nyongesa. Ruth Church.
Julius Yarat. Mobe kana mas ke serikali ke krele to brat. Pega di mas. Fer que sigue ya na national na na la. Ya ba Tom. Kate Tom. Elizabeth Kerubu. Maino. John Kiage. Kwa ngeli dia tawa tanya maino tabe nali. Tutu Kenyanya. Mali mora maino. Urikista mongari. Maino. Gradi suali yo wata manga ro witama. Gradi suali. Julis mora. Jadi menando. Maino witama. Julis nyaga maiso praga. Mati nya ngau. Tuka simo more Mai Raki makamnya. Dari sonyo da. Rasansa nega. Maino. Padu. Ya dia ona. Maino. Who is this? Joanna mana? Nyakari. Uko live. Kuna mwenye anaona. Hakuna hata mimi. Banyara katika walikala mmoja wana mai. Kuna mwana.
Naam, tumesimama katika eneo la Ibencho ambapo kuna medical camp ya Mheshimiwa Job Nyangenya Omanga anayewania kiti cha ubunge katika constituency ya Bomachoge Chache, ambapo amejitolea kuwasaidia watu katika eneo bunge hili kwa kuwaletea matibabu ya bure anayoyadhamini yeye mwenyewe. Na services that are being provided by the Christa Marian Mission Hospital ndio hawa wamefika hapa, na bado watu wanazidi kumiminika mmoja baada ya mwingine wakiendelea kuja ili kupata matibabu kutoka kwa Mheshimiwa Job Nyangenya Omanga. Endelea kutufuatilia, tutazidi kukuletea habari moja kwa moja. Tutazungumza nao wananchi ambao wako katika sehemu hii waweze kutujulisha hisia zao ni gani kuhusu hili ambalo linaendelea kufanyika hapa. Shukrani. Margaret Mora sio wote kuamboka Solomon amaino maisa vai joide bo media hora yenda na kipara ni oh yenda kama sakara Solomon yana na telisti yami siajecha
tali motaigwa lakini ngwa maino na roko askongo Joseph Sabati na maino Magre So we finish with this light, then we are out. Wewe ndio Irene. Keep that direction because allow me back kidogo. Anaitwa Esther. Warasi. Kwa kwambia warusi gani? Kumulunya bende kushana nako. Kira sabu na aje. Bende bende ko sabu. Kama sana. Madam. Ngolo wani musa. Bara mai como Mwana kwa wani? Mwana. Kari karansa. Inju goshi. Kari goshi na tatu. Kwa kweli. Inju karansa. Kwa rusi gwelin. Karansa bon. Karansa otor giri go. Karansa bon. Napenda. Yes. Ndio moja. Unataka kufanyia? Hapo mmoja. Nenda pale. Gabela saba. Muka wano. Kikiro huko huko. Tena wewe. Kikiro huko chuo cha chuo. Aro wata. Kwa kweli. Tenemos un vídeo ahí. Okay. Mbuya mono ase okonye guturigereria iga ase deke ya bono tutete okwana no oyo moito oikirana iga ibencho ase oborwarie kwendete kuruegwa no mweshimiwa Job Nyangenya Umanga gwetera asinya gitari ya Krista Marian ara tutebi abira atatu kurensema amongina na kikro Joyce Kwamboka Nyabwanga ngaji guogo ngai kwaru korwa ekwaru moja wacha iga ase medical camp yo mweshimiwa Job Nyangenya Umanga ne naki ingaki kwa igwete ne kwaru arete
ebisara bigate ine kwanyoria bokonyi bonde muna goika omongi nagoteba ng'a arukoro chinsemo chia mugi keraigwa ng'a aigwete ng'a omweshimiwa nawete medical campus chinsemo chia ebincho gaiga ochapa kaiga oere esire igoro yerino riaene kirimo chante ari konyabutuke ebisara paka gaikera bono askara kubutuka atanya korusiwa chime no mochando omoreta gaiga onyarire kobogo konyo orusigwe rino riria bono egento kigatenere kogenda anywa mariogo erinde abe mona ase nakyo atebi omugambi Job Nyang'enya Omanga mong'ina kwanerio ibirense aseng'encha rusi werino bono takonya igoro muno lakini otebire asondo nsio mheshimiwa Job Nyang'enya Omanga eretikorwo mong'ina agoteba mbuya mono asokoreta abarwari gaiga na amariogo enseme ya ibencho yanyare kubego konya bange including ere naende ogoteba ng'atari ere bweka akonyire nabo igo abande mbare bagenderete konyora obokonyo mbuya mono mong'ina ona soko genda bia twakanirie okubwena kwa bwangu naende andonsi asoko chikanyako seseni ya mheshimiwa yewaje ndego konya Number one, the direction we take was not good. We are getting a lot of so we should have gone in this direction. Out of this direction. This is the best position. What is the position here? when they are directing don't be Job Nyang'enya Omanga for United States of America oretiro bogwenia murabonyo mate atonyore pare ngia anyomo bero igwete bobe no igwe buya ita mona one wake up amos abagota nga your health is a concern Joseph Marume afya yako chukumu lako so eye preference na bubuya so number one when you are health kasi ombati kero buya na liorare George Morara kerore buya na lino nyene kurora kerore buya na nyongo bono twanyo robo wenia obuya this is frontier work somebody oerure obwaterere asenge nchogo chabo machoge chache kutokonya gakyo mutoko konya tekero kwarwete nomwe will you forget you cannot forget somebody who assisted you maybe when you are sick so na kiegora yesa tebete ngana na arwarete mugachanya gitari gokore bono iga ogweni obo mwasabiru nonyene somoni it is free so if it is free nyora mariogo nyoro ogweni obuya nande otoko batebya nga moroche because of COVID-19 kitoko tanga social distance nonyene mask igakite yora kilirende okurambura gwatana uga kisukasini erinde tocha korusibeliano erino nando irane kugwate problem so nyagitari telela simorwale kwa kwenda nyagitari kara agenda kwara pimu none chikiro kwara aligere pressure kwara aligere mangana sukari kwara aligere lino eliso kwara ateba ngarero nyagitari antagete nonye na mangana yoro iboro igotogoteba family planning is very essential nyora abana notipae
chance, it is by choice. Igonto bwata mangana manene mono. Ye ke korunga integrated. Integrated, it is everything. So if it is psychological torture, maybe there is a problem. No nyene ndagira kogata. Muna bono ni limwe na nyoni. Ngorero tabwati oboro bokoru. Goseba. Ndi ndagira preserve food. Welcome job. These are your people. Hello. Thank you. Wewe vitu bwana. Nimetoka mkono. Elizabeth Kerubo. Ya? Elizabeth Kerubo. Ndio, je second. Rutu Kenyanya, Krista Mongare, Gladys Mbari, Mora, Dennis Nyagata. Eunice Mora, Krista Mongare. Yeah, no problem.
Aya. Amaino ko yung buwan ng TV sabi. Navari ni mo moragwa. Amano. Arot ko. Bilia mo nga. Amaino. Jen ngwe. Amaino. Ini seperti Parce Kamoto Susana Monyenje Rea Nyaboke Amai nota que Marisa Roleque Sara Fred Emira Gitele Fred Kwambuka Maino Genesis Kwambuka Where's your Tuso? Guys, there. Daktari wetu ndiye anafaa kusema thank you yako na green. Chere, we have Sarah Fred. Last one, that's in that.
Meri kuambuka maino. Esta bochere. Abari ni moragwa. Idia mongale. Hapo hapo. Nikuita kitambo hapo. Sasa ndio upita tena. Bado mrango cha Ogenchumbati nkorwara nyakenyerere mate ikombuya kabisa bono ogenchumbati twachirira iga asini cho mheshimiwa Jova Kenya Manga nomaete oyukuborie obubu otorete iriga ige twakoko kambia ni oborwari bwa busara bakane oborwari ne ae naki oyubwete oborwari bwaje kuri maino mangana kubonora tebia abantu baisikogaria ose iratuka nk'umugambi narore ng'amegi ncyora amatema
to kuriya ke ro manda makena ga ndaramo tu asinge njo tu arariro buya bwaye ari kala kala ari ke ro ke baka atokonye mono gwetania magona ya ro Neke no mugambi akoroka na mapema ndi itura mutebinga agenderere no moyo yoyo baise ndabaise gupigira ta tigera mo yani yo bado to bado ari bara okay bara yokiagera ndo kinga vision ntokuya na mbeya mono kanyasaga gukonye nda gusabira ni mugambi muko gwari gwa bubu yaigo ngwene mbeya mona abanyakari to ikirega iga to chikora igunga na ki torre na ki ga sibendeta na ki moigwete na ki morateri omugambi ku job na lengi ki moro chinki aga abakoreire iga na ki murateba samanganayo mucho mugaka gwa ikira urwa igu mutando kyo amaiso bono mugambi uyo job oretire bintu kibako kuburuhari bwa busaga terindi bochaga na mugambi igonjo bobero mutangani koreto mama igure may abo machoke chache this is very rare for these things to happen but umugambi job nyanganya has decided to help people umugako ikirega igano mechando ya maiso agani kurwa mkiora tebi umugambi job nyanganya tuachite mwaka musengi kwa ya maria na tutangase tukubirio umugambi wabano yoda bajite amanero boli kya kinna boli nata hepo no abechikure kitaisana kitaisana ono rende mwana oyo kuyonde jalipa Marco Baira ni nendiko bono no mwambito kumenya kuibaga nditana kurunya kuibaga ibenjoga nditana kuira abantu banya kuira nzikwizi umwana oyo yitende atakwira yamona soko musabira maya kiagera kulingana mno mwaka goteba vile mzee anaongea ni kwamba mheshimiwa ambaye kwa sasa anatawala eneo hili ni kwamba amewatelekeza kabisa kwamba wana malalamishi ambao wanamwambia wala hawapi sikio, lakini kwa sasa mheshimiwa Job Nyangenya Omanga vile ambavyo mzee ameeleza ni kwamba aliweza kuwatangazia siku moja kwamba atawaletea matibabu ya bure katika eneo hili na ameweza kutenda ndivyo. Anamwombea mazuri akisema kwamba Mungu aweze kumsaidia ili achukue hiki kiti, pia yeye aendelee kuwahudumia wananchi na moyo huo ambao ana pia karibu mugaka kwangwa matemena Nyangenya mugaka tu akwana nero bakina beto namanyete namanyete nabora nyoruka kuri ndira kina bakararore nachaga osida karare akarare tagoika lakini ngorigere byare binde byarore na isaro kwanirani ando matebi mitore etia soko mwa Andonsia mheshimiwa Job are omugaka oyo tebire amaigajo amaigaye nyabwate ando tebire ngambari tayari okumurira chikura asomo ako oyo guko mutore nsimbu yamono osesenge Alice David Nyanyi Garo chimata dolike Para sai comigo aí.
Nyang'ate. Sergi Nyanga. Susana Mora. Amaino n'umuntu w'amazina ari kukwitaba. Ispa Miruka. Amaino. Ispa era nikemuma. Era nikemuma. Amaino. Ispa Miruka Amaino. Na era ni Miruka Muma. Usi Mogusu. Amaino. Lagi wita watu wawili. Yusavia Ondara. Tosi Mora. Rutu wa maiso wokira. Rutu Nyamosi. Dori Kaolina. David Kinara. Vincent Diosiemo. Justin Akama. Brenda Basweti. Brenda. Winifrida Nyanduko. Ogenche Ombati. Joseph Maroko. Eston Sele. Victor Nyagaka. Mayaka. Amaino. Onsabu Omayo. Teachers from our neighboring academy, one of the staff. So we are very happy to see that teachers have come here maybe to see this exercise. Most of them brought pupils from their surrounding. Is the head teacher, is the deputy headmistress, and this is supporting the staff. She's one of our madam. So they have come here and maybe they have conquered the exercise. Good. Or maybe they are enjoying the services. So, tunafurahi sana. I think I will give madam aongee tu na media kidogo juu ya issue maana madam anafunza science na mwalimu anafunza CRE. Kwa hivyo tafadhali nataka tu aongee tu kwa kidogo. Madam Advent School. Thank you, madam. She's from Advent Eden. I'm Richard Michael from Advent Eden, deputy school. We appreciate the work of our MP, Mr. Job Nyangenya, and let him continue with his work. We will see whether 2022 we will give him the support to be an MP. Actually, there's a question maybe I want to ask you a question. How maybe with your fraternity and maybe the Eden Hope fraternity, I think the sponsor is from United States of America. Yes. Bill Human. So Bill Human is one of the people from diaspora. Yes. He has brought school. And maybe how do you see this idea of medication, free medication from United States of America, maybe through job? We like the support which comes from America. Yep. We have the orphans in our school. Yep. And we need more assistance from them. So we like it and we support our MP. In 2022, we will be behind him. Yes. Thank you, and God bless you. Fine. That's good. Maybe he's one of the head teacher from their Round School, or maybe is conquering because of this issue. You know, American people, if you see Obama, yes we can, he hails from Yansa. You see now, is from this located. And you see now, this Advent Eden is from Bill Human, United States of America. So whenever we see American people, we see there is change. Yeah. So I even called yesterday, by the other day we were sending a foreign icon
Honorable Talait, we have seen a lot, and maybe even the pastor we have the sermon, he said about Abraham Lincoln, the president of the United States of America. So there is a lot of work to be done, and maybe action speaks louder. Action speaks louder than words. So we need change. Like now, we are going for referendum for building bridges initiative. We support. More youth have no job, but we know through job we can get more jobs. So we need job, and maybe we appreciate so much. All age, car transfer, people, all small, young chains are enjoying the service. Your health is your concern. Welcome, environment, good. Thank you. Kuna sisi hapo. Nianza kuwa na crowd hapa. Hii sijazoea sana. Anyway. Nje. Tikamwa maristia na wangu. Usiandika dosi sana. Ndio awacha nimecheke.
process. Meanwhile, so let me find this wangu chinanja kukanda live YouTube lakini bwana again tukienda hivi Era só disso aqui, dá uma. Era uma